Ray J le Kim an mudun live video tlang zarlo ala omti wek 100 tin apuan zar chung changa kimin enge asoi. Reality star Kim Kardashian chuan abial pahlui Ray J nen mipat meichiat na an mandun live video tlang zarlo ala omti wek 100 tan asoi chwa chung changa oka aron nei vele ta. Mani Lokhan Bootleg Kev podcast sa Ray J manager lui chuan wek 100 chuan Kim Kardashian le abial pahlui Ray J te chuan video thalo mi te ma ala theder lo part 2 an nei ti asoi chuak hlol maya he wek 100 pu ne hi social media lama alar le hle ti shat ani ma se heng an pu na chu Kim attorney Marty Singer chuan thudik tok lo le do thuleng wak mai ani thu TMZ ashilani asoi zuina a Marty Singer chuan michen khat 10 minutes som panga chung lek minglan sir tumadot do thu an theder chin chu azia lo tak zati asoi sangni panhi kum khan Kim le Ray te chuan mipat meichiat na an mandun live video an siam ruk chu vandwal khak takin sangni pasari kum khan mi te mu thei turin aput ru zuita ani Kim chuan khati laya abial pa Ray J ne na mipat meichiat na an mandun live video pu du chung changa engwanga Ray J ne na tianga khosata mai nge anni ti anaw Kourtney Kardashian zo na chu changin achan chu ka hura wangin le ka du na wangani ti in asoi lang nge ani